For today's video kagut po, datay tatang agpaspasalin dito'y aparay. Gapo nga rod ta driver tayaw, kat no papanamat dagiti amaw, ay kat isumat ti surutan tayaw. Kat dato'y daytay amaw, nga dati nga model, iti inuduraw. Aggatang dansa ti gamit ti balayda. Gapo nga raw, takadwami tay apo kumay makainom siya. Ket no makita yaw, day tamit ten nagdakkel ti mapanna ituduto daw. Ket nagninan siya. Ay apo-apaw kaang anga day ta, ket sangsanga kasut ti kwartata. Ket lukatan na, nay di na pay nga mo tilulukatan na, agpada kami nga nay ala. Tagayam tilulukatan na. Makita yung mag dayta ay talabasit kunak takurang dayti kwartami kakabsat dayta lang that smell nga babasik irigap mo na pa tanta bayadan ay tatahami mo't nga amaw hindi ayan ti counter nam ayan na nga tanapaw la apaw kagpagas jay ka tabarang masarakan ta ado dagiti kayat da nga gatangan kagutpaw iso nga mapantayo man inti sa bali nga pistaw ket dagitaw iti makikita tayo nga establishmentaw dagita umunadan ditan nga napanen ket ta bumabatay mag tamapancho saraken idan ni adda pa itinasabat kaw ngagpalpalama ang komo no ginpapalama lang kakabsat ngem parmimet ti diretso na tay kantay kumamag kasimag dagita makita tayaw adda tayo tatta dito'y kalkaluputan ay nalakan sa gamin ditaw dagiti magagatang tapresyaw iti TV Surya ngam ay amuyo magkagutbaw no nalaka dagiti gamgamay siyempre nalaklaka nga madadaay manuman siya tabo man gapo nga raw kagutpaw tama ka mamamaumat tay ti kabsatyaw ket napannak nagbirok ti paggatangak ket iso daytaw iti nabirukak gumatang nakkumat duwalaang ngum kita nyo met ti kinalaing na nga pumasakaw ni manang ibaga na nga talo nga buwan kundaytan kawag kas makita yumag kagutpaw ket agsubli tayo nga rudan kagutpaw kadagitay ayan ti amo kaon o dagitaw iti pagpagnantayaw nay dadtoy tayo manayin ket tatay pay lang nga mapanpansing kaw dahiti may isang sales lady ditaw ikasla amaw ay na dahiti gayam kapidwa kaon nga kabaranggaya kaon nay kapidwa dito yung gayam ti pag-ubraam kunak man lang aya ay ano pansin ka gayam tatay kapidwa kumusta ka mutan ket gapo taal daon kagut po agkiraos ti buksitan suday taw iti nasara kami nga mapanpanganan makita yo dagita amaw dagita mutan ti orderan nga batil pataw kada purkyapan nga kaya tanday ti apo kumain kastaw ti kasasaad tayo tata dito'y aparay ni ala apa yung balaw inyati ko inyaw ala agriri kay samit taon ala ay hanga kastaa dapat akit agay-gayim kayo nyakad ti talaga nga nagapaan nyaw ay tay samit gapon samit tilato-lato ni indurun na pa'y tayo jimay siya keturay ko mamit no adda dagatay aganawa mat nga natataengan ngem awan ay ubing kay paylaeng balaw ang kikinasta ta agbasa kay kidingan nalaeng baglaki din ta dadaman manang nametay nga ganawan jimay siya glato-lato pay mat apo nangabarbara nga talaga ti panawon kagutpaw ket suday taw sumrek tayo nga rudmutan dito yan maul ti aparay suday taw ti City Mall shout out kadagiti agub-obra ditaw dadta ni amaw nga model ti inudurawn tata kitan tayaw nuwayan na dagitay kadwa tayaw
Nay, ay dati gayam day tay apo ka. Shout out man apaw. Nya day ta kayat mo mat nga gatangan. Ay nay, gatangan dan sa mat tibado na nay. Ando ngamin te pagpilyan. Dati large, small, kada medium. Ngaman niya day ta, media sa mat na baw. Ay ala. Sinilod sa pay ti uyukan mat day ta mata mo na paw. Nay, ala. Simma kayo mat day ti amo kiti tugawan. Hinya day ti nga tugawan. Kagut paw. Nay. Oh, ala. Simma kayo tayo mat tayo. Makita yung mat. Apaw. Apo kastagayam tirik na. Kuyag-yagan na kang ultimaw. Agkapit ka. Agkapit ka ba raw? Ang mga no matinag ka. Awanay. Kuyag-yagan. Hala. Kat gapo nga raw. Datay lang nga raw dito yan. Ay kat ipashare yung matan. Aday ti apo kumi dito yung pag-ayaman ti ubingan. Dagita mat. Iti paayayayam ti ubeng. Tano orekas kasanaw kumaparagsak yung mat. Isuda. Dadyayan. Simakayan. Ay apaw. Apauna yan ti kabal-kabal yung maong baraw. La kaway kan. Kadagiti mangbuy-buya kada tayawn. Oh, apo, talaga enjoy na. Ne, ada pa'y kiring-kiring na dayta, iganan na nay. Apo, talaga nga feeling na mat. Dayta, apo, kumay, tiagsakay ka dayto nay. Train. Tatala nga may nga makasakay dayta. So nga, may ignorante nay. Aghay-hay pa, kada tayawn. La, apaw. Hay manayin. Ayun na, apaw. Oh, gaputan na ka, Barbara. Ag-take out tayo matan, ti halaw-halaw, intayaw, kagutpaw, nalpas tayo nga nakapalamiis ditan, may kanapaw, hanggang agbati tayo nagkamapalawang kan. Ay na, inyaki din aya. Salamat tao kalkalayangan ditan nga agbigyo-bigyo dita ruwati kwan. Dahiti nga may kagutpaw itiran tamay. Agitaw may milaing patarima ang dagiti kulkuliglig may nga nadadadaan kada agitay gamgamit may nga pagpadpadanom ti taltalunan ket nay kastan ket agawin kami kadaytan. Oh wala kasjelangan. Alright.